Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Iyi ni saa tubagezaho amakuru tuba twabateguriye. Reka twibande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tujye mu misozi miremire ya Minembwe hakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane ishamiranyije M23 ndetse na Twirwaneho, bakaba bari guhangana n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo. Abo bose bakaba barimo guhanganira hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Turaza kureba hariya muri Minembwe uko byifashe, hanyuma tuze kugera muri Kinshasa twinjire no mu mutwe wa FDLR. Biravugwa byinshi cyane, hari ibintu birimo kuvugwa. Ingabo za FDLR zavuye mu duce dutandukanye zikaba zirangije ikosi ahantu bita muri Israeli. Kuba zirangije ikosi hariya muri Israeli bishatse kuvuga iki? Izi ngabo zirangije ikosi zikaba zari zimazemo ikosi amezi 8. Hakaba harimo bamwe mu bayobozi bari bagiye muri Israeli kwitoza uburyo bashobora kuzarwanya M23, bakaba baza bakubita agatoki ku kandi bavuga ko bashobora kuzatera u Rwanda, by'umwihariko bakigarurira Rubavu ndetse bakigarurira n'agace ka Musanze kahoze kitwa Ruhengeri. Reka duhere hano kuri iyi nkuru kuko turimo tubabwira, twabonye hari ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga byagiye byandika ko hari ingabo za FDLR ndetse na P5 bafatanyije barangije ikosi hariya muri kiriya gihugu cya Israeli. Ese aba batangiye kwitoza ryari? Bivugwa ko aba basirikare ba FDLR ndetse na P5 batangiye kwitoza mu mezi bamaze amezi 6 bari hariya mu myitozo, bareba uburyo bahabwa ubumenyi butandukanye bw'uburyo bashobora kureba uburyo barwanya leta y'u Rwanda kandi bakongera bakarwanya ingabo za M23. Aba basirikare ni abande? Aba basirikare bivuga ko ari abasirikare ba Jarike Habyarimana ndetse n'abasirikare ba General Kayumba Nyamwasa, akaba aribo barimo bitoreza hariya muri kariya gace ka Israeli. Ariko ubu ngubu barangije kugera hariya ku butaka bw'u Burundi, baze kwihuza n'ingabo zari zipasinze zivuye muri ya shyamba rya Kibira. Ya shyamba rya Kibira rikaba rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe. Kugeza ubu ngubu nuko izo ngabo zarangije kugera hariya muri kariya gace k'iki ku Burundi. Kuba bageze hariya mu Burundi bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga kuba bageze hariya mu Burundi nuko bashakisha uburyo ubwo ari bwo bwose bashobora kugaba ibitero kuri M23, dore ko M23 ari wo mutwe urimo uhigwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na MRDP, Twirwaneho akaba ariyo mitwe irimo ihigwa, ariko indi mitwe yose iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba itari guhigwa kandi nayo irimo ihungabanya umutekano w'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo M23 iyo ikaba uduce twayo imaze kwigarurira, turi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Utwo duce bamaze kwigarurira twose tukaba abaturage baho batuje batekanye. Ukibaza tuti kubera iki barimo bagenda bajya guhiga M23 ndetse na Twirwaneho MRDP, ntibatera intambwe ngo baje guhiga FDLR, ntibatera intambwe ngo baje guhigwa uriya mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda, nawo ukaba ADF, nawo ukaba warashizwe mu mitwe yitwaje intwaro ndetse ukaba yarashizwe mu mitwe yiterabwoba. Iyi mitwe yombi ikaba ariyo ifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari uko nguko bimeze, akaba ari nawo mwuka uhari mubi cyane wateje ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage baherereye mu duce M23 iyoboye, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abandi bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abo bose bakaba babangamiwe n'iyo mitwe irimo igenda ihabwa imyitozo kugira ngo izabashe kurimbura ubwoko bw'Abatutsi. Gusa aya makuru turacyarimo tuyakurikirana
kandi tuzi ko aya makuru byarangije kujya ku mugaragaro, banagaragaye n'ahantu bari bambaye inifomo muri Israeli barimo bapasinga, ndetse n'igihe bageraga hariya ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye, ibyo ngibyo nabyo barangije kugaragara barimo bava mu ndege, ariko bavuyemo bambaye inifomo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ubu ngubu amakuru tubagezaho nuko mu gihe bava hariya mu Burundi baraza kuvamo bambaye inifomo z'u Burundi, kubera ko u Burundi ari bwo bufitanye amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'uburyo bagomba gutabarana mu rwego rwa gisirikare. Abo bose barangije kugera hariya muri turiya duce tw'u Burundi. Si ibyo gusa birimo bivugwa hariya muri turiya duce tw'u Burundi, biravugwa ko hari n'abasirikari bavuye muri ya shamba rya Kibira, dore ko ku munsi w'ejo twababwiraga ko hari abasirikari bavuyemo. Abo basirikari bamaze kuva muri ya shamba rya Kibira kubera ko batinyaga ibitero byakomezaga kugabwa ku makosi yabo, cyangwa se ku bice bakoreramo ikosi, ntibabashe kumenya abarimo babagabaho iki, abarimo babagabaho ibyo bitero. Bikaba byaratumye abo basirikare bimurwa bakabajyana mu tundi duce tw'u Burundi kugira ngo iyo kosi bayirangishe. Nabo mu kanya bakaba barangije kugira gute, bakaba barangije gupasinga. Kuba barangije gupasinga bishatse kuvuga iki? Nuko bagiye guhita bambarira urugamba. Gusa ntituramenya aho bari bwerekeze. Ibyo ngibyo bizwi na Kisekedi ndetse bikamenywa n'umugabo bita Neva. Igihe Neva yahuye na Kisekedi muri iyi minsi ishize, nuko baganiriye hariya muri Kinshasa, bumvikana ko iyo mitwe yose igomba kwihuza ikaza kurwanya M23, dore ko nabo babasezeranyije ko mu gihe bazatsinda M23 nabo bazagira gute, FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse na FDLB cyangwa se zirangabo z'u Burundi, nabo bazabaha musada bakareba uburyo batera u Rwanda bakabasha kurwigarurira. Iyo ngiyo akaba ariyo target yabo bafite kugeza ubu ngubu. Gusa ntabwo tuzi ko biriya bishobora kuzagira gute kubahira. Biriya ntibizabahira, byanga byakunda. Ntibazi umuriro barimo bakina nawo, ntibazi icyo bita RDF, ntibayizi, ntibazi icyo bita M23, ntibazi icyo bita MRDP twirwaneho, aho igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihuje bakavuga ngo babashe kurwanya umutwe wa M23. Ariko ubwo bihuzaga bavuga ngo bagiye kurwanya umutwe wa M23, ntabwo bashoboye kugira gute guhangana nawo ngo babashe kuwutsinsura cyangwa se babashe kugira gute kuwutsinda, ahubwo aho kuwutsinda bagenda batsindwa. Niyo mpamvu bari abasirikare bavuye muri Israeli ntibaruta abasirikare bari hariya za Saki. Abacancuro benshi bari muri turiya duce, abacancuro b'abanyaromaniya bari bahari, ndetse hakakubitamo ingabo za Sadeke, hagakubitamo ingabo z'u Burundi, iza Malawi, iza Tanzania, ziriya zose zaraje ziratsindwa. Ntabwo twemera ko, nta nubwo dushobora no kubyumva ko ngo twumve ko bariya bavuye hariya muri Israeli bashobora kugira icyo bahindura ku rugamba rwa M23. Biba bitangaje cyane gutekereza ko waza guhangana na M23 ikakunanira kuyitsinda, ugahangana n'abana batwirwaneho bari hariya mu misozi miremire ya Minembwe batageze n'igihumbi magana, bakaza ari 30,000. Ingabo zatwirwaneho zikabasha kugira gute, zikabasha kubirukana, zikabatsinda, bakananirwa no gufata agace kamwe k'imisozi miremire ya Minembwe. Kuba bananirwa gufata kari agace k'imisozi miremire ya Minembwe, turimo turibaza barashobora kuzacokoza Repubulika y'u Rwanda tuzi bakajya muri RDF bakabasha kuyitsinda, baraneneye guhashya umutwe wa M23. Ibyo ngibyo birahari kandi birimo biravugwa ko barangije kugira gute, barangije kubishyira ku murongo, kubera ko barava hariya mu Burundi barangije kugira gute, barangije kubona ibikoresho basabye, babisaba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse ibyo bikoresho nabyo bikaba birimo kuvuga ko mu yandi masaha bari buve ahantu bita mu Bubiligi, bize bibasange hariya muri kariya gace, baze kwambuka nimukoroba. Nibarangiza kwambuka aribo bazajya kugira gute, kwataka hariya muri Plaine de la Ruzizi, abandi bagende bazamuke bajye kwataka mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko ahantu bagiye kwataka
ahantu bagiye kwataka, by'umwihariko barashaka kwataka Indondo kugira ngo babashe gufungura iriya nzira. Abandi bakaba bazakomeza bace uriya muhanda wa Makobola, baze guhinguka muri Baraka, bazamuke Fizi, bazamuke za Kananda kwa Murima, binjire iriya shamba rya Mukoko, cyangwa se nibatinjira ishamba rya Mukoko bahita bazamuka mu ishamba rya Bicumbi. Nibamara kugera muri iriya shamba rya Bicumbi nibwo bazazamuka bakarenga hariya Point Zero. Barangije gupanga bavuga ko batera Point Zero, ndetse n'abari hariya muri Uvira bagatera icyo bita Kamanyura. Ngo babwiwe n'umugabo bita Kongoroko hariya muri Kamanyura, abasirikare bari barimo benshi ngo barazamutse bajya kurwanya bajya kurwanya FRDC yari irimo yica abaturage b'abanyamurenge hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ariko tuzi ko nta birindiro na bimwe bya M23 bijya bisigara nta musirikare ubirimo. Ibyo ngibyo nibyo birimo bivugwa hariya ku mutwe witwa FDLR. Ariko zino ngabo zikaba zirimo zitwa, ntago barimo bazita FDLR, barimo barazita ngo ni ingabo za P5 za General za Jarike Habyarimana ndetse na Generale Kayumba Nyamwasa. Abo ngabo bakaba barangije kwitegura, bakaba bageze hariya mu Burundi, barimo kuruhuka. Kugeza ubu ngubu bari muri ya hoteli yabo, wagira ngo ni Kongo yayikodesheje, hoteli bita Butare. Iyo ngiyo ikaba iri muri turiya duce tw'igihugu cy'u Burundi. Iyo ngiyo niyo abo basirikare barangije kugeramo kugira ngo barebe uburyo baza kwataka ingabo za M23 ndetse na twirwaneho bakazirasa, barangiza kuzitsinda. Iyo niyo target yabo, bakabasha kugira gute, bakabasha kwinjira bagatangira gutera igihugu cy'u Rwanda. Bakubise agatoki ku kandi baravuga ngo barashaka kwigarurira icyo bita Gisenyi, niko bavuze. No mu makuru niko RFI niko yanditse, Actualité nayo niko yanditse, bavuze ngo baraza kwigarurira Gisenyi mu minsi mikeya, ngo ndetse begarurire nande na Ruhengeri. Gusa ntibabizi, ntibazi ko Gisenyi yahindutse Rubavu, ntibazi ko Ruhengeri yahindutse Musanze, baracyakoresha amazina ya kera. Ibyo ngibyo nibyo birimo bivugwa ku basirikare ba FDLR, ndetse bashaka kugira ngo babashe kwigarurira iriya migi ikomeye Rubavu ndetse na Musanze. Gusa ntabwo tuzi ko bariya bashobora kubona inzira. Nta nzira bashobora kubona. Reka tunababwire, ushaka inzira ngo uraje kuyikura ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo winjire uze guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ntabwo byakunda. Barimo baribesha, niwabajyanye mu ikosi Neva ndetse na Kisekedi, barimo baribesha. Icyo bakagombye kumenya, bamenye ko ingabo z'u Rwanda ziba ziri maso, ibi cyane nibyo tujya dukunda kugarukaho tuvuga tuti, kuki Amerika ijya ivuga ngo u Rwanda nirikureho ubwirinzi, ruzi ko bafite umwanzi kandi uri mutorezwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Eske kuki Amerika yo itajya kuri ubwirinzi bwayo ngo ibukureho? Ifite ubwirinzi muri Angleterre mu Bwongereza, ifite ubwirinzi muri Qatar, ifite ubwirinzi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Yewe bigeze no gusaba Perezida wa Uganda Museveni, bamubwira ati turashaka gushinga ubwirinzi bwacu hano muri kano gace. Perezida Museveni arababwira ati se quel avantage ngewe nzakuramo ni iyihe? Baravuga bati tuzagutoreza ingabo zawe. Museveni aravuga ati ngewe nije ishyamba nza kubohora abaturage ba Uganda mfite ingabo, ntabwo ari mwebwe mwanyereka ko ingabo zanjye zifite intege nke kugira ngo mwebwe mubashe kugira gute, mubashe kujya kuzitoza. Ibyo ngibyo birimo biravugwa hariya muri FDLR, kandi izo FDLR zirashaka kugira ngo zibashe kuza zinjire mu gihugu cy'iki, mu gihugu cy'u Rwanda, babashe guhungabanya umutekano ndetse banakomeze wa mugambi wabo wo kurimbura icyitwa umututsi icyo ari cyo cyose, dore ko aricyo bagize gute, bashize imbere. Baravuze ngo twebwe tuzashirwa. Twigeze kumva umuyobozi wa FDLR mu rwego rwa gisirikare, umugabo bita Omega uzwi ku izina Ntawunguka Pacifique, yigeze gutangaza aravuga ngo we azagera mu Rwanda nta mututsi ukirimo. Ndetse n'ariya muri Kongari naho yarabitangaje, aravuga ati umututsi agomba gushira ku isi hose, ukagira ngo niwe wagize gute, ngo niwe wamuremye. Ntabwo ubwoko Imana yaremye washobora kuburandura ngo bukureho, ngo bubashe kugira gute, gushiraho. Ari nabyo bitwaje mu mwaka w'1994 bashaka kugira ngo babashe kugira gute, babashe kwica abatutsi bari hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo bagerageje bishe benshi cyane, barenga miliyoni na magana
ariko abasigaye barahari, kandi abahari ubu ngubu nabo bishiye icyo gihe wasanga umubare warakomeje kwiyongera kubera barabyara. Hari n'abandi bagiye baza bava mu bindi bihugu byinshi bitandukanye, ndetse n'impunzi zari zarahungiye hanze zarahungutse zitaha iwabo, zitaha mu gihugu cyabo, kugeza ubu ngubu nabo barahari, baratuye kimwe n'abandi baturage. Reka twinjire mu musozi w'icyo bita Ruhinamavi. Ruhinamavi ikaba iherereye hagati y'Irundu na Bidego. Aho ngaho naho habereye imirwano ikomeye cyane, ubwo M23 bayigabyeho ibitero mu masaha ya saa 9 z'ijoro, yirwanyeho irabakubita, irangije kubakubita ibazamura Bidego, ibatambutsa Bidego, barazamuka berekeza hariya kuri uriya musozi wa Baruta. Aho ngaho gusa bagabye ibitero, ahandi bagabye ibitero ni ahantu bita Rubemba. Hano muri Rubemba naho bagabye ibitero, ariko M23 yakoreye ikintu kidasanzwe. Haguye abarundi benshi cyane, haguye abazalendo benshi cyane, haguye abantu benshi cyane, benshi batandukanye. Kuba baguye hariya muri kariya gace, icyo bishatse kuvuga niki, nuko twabonye hari amatangazo ya FARDC ndetse n'abambari babo bose batangiye gutangaza, yewe ndetse ngo za M23 ndetse natwirwaneho, ariko we yabivuze muri yanjyana ye, ajya avuga ngo ingabo ngo z'u Rwanda RDF ngo zohereje drone kurasa abasirikare ba FARDC ngo muri turiya duce twa Rubemba, ngo bikaba ngo hakaba hapfuye abaturage benshi batandukanye. Ibyo ngibyo Kongo urimo kuvuga, niba utanaheruka mu Minembwe, nimba ari nta makuru uzi, uzajya ubaza tukubwira amakuru. Rubemba nta muturage ukibamo, sinzi impamvu uvuga ngo Rubemba baharasiye abaturage, kandi Rubemba nta muturage ukibamo, na Mikenke nta muturage ukibamo, ndetse na Gakenge igice kimwe nta baturage bakirimo, ndetse na Bidego nta baturage barimo. Gusa ahantu hari abaturage ni Irundu ndetse na Karingi, naho muri turiya duce naho nta baturage barimo. Abaturage bose barangije kwambuka Rwiko, uretse abari hakuno ya Minembwe ari abaturage bahariya Irundu. Ibyo ngibyo nibyo birimo bivugwa muri aya masaha hano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari na drone zirimo zirasa mu duce twinshi dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe. Hari drone zabyutse zirasa kuri Gitavi, mu Karingi, Bidego ndetse na Gakenge. Ku munsi w'ejo twababwiye ko yabaye libere, barangije kuyigarurira yose, ariko mu gitondo kare babyutse bagabwaho ibitero. Kugeza ubu ngubu baracyarimo barwanira hariya muri turiya duce twa Mukoko. Nimba barimo barwanira hariya muri turiya duce twa Mukoko, icyo bishatse kuvuga ni iki? Icyo bishatse kuvuga nuko hariya muri Mukoko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, hakomeje kubera isibaniro utabasha gusobanura ngo uribwire umuntu utamenyereye hariya muri kariya gace. Ingabo za M23 ndetse natwirwaneho zarakaniye, zivuga ko na gato batazemera kurekura agace na kamwe barangije kugira gute, barangije kwigarurira. Niba ako gace batazakarekura, sinzi impamvu ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abarundi n'abambari babo bose bakomeza kubagabaho ibitero, bakibwira ko M23 natwirwaneho itabasha kubasubiza. Ariko M23 ndetse natwirwaneho bambariye kugira ngo babashe gutsinda ruriya rugamba, nk'uko abavugizi babo tujye twumva bakomeza kubivuga. Barabivuga bakavuga ko ingabo za twirwaneho na M23 bari tayari, biteguye gukomeza kurinda abaturage baherereye mu duce babashije kwigarura. Ibyo ngibyo akaba ari byo birimo kuvuga hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Tumanuke tugera hariya muri Uvira naho abaturage batangiye guhunga benshi cyane. Hari abaturage barimo binjira mu mabato berekeza hariya muri Karemi, hari abandi batangiye guhungira hariya mu Burundi, kubera ko barangije kubona hariya Uvira yabayemo abasirikari benshi cyane batangaje, batigeze bagera hariya muri Uvira yonyine. Uvuze abasirikari ba leta, ukavuga abarundi, ukavuga FDLR, ukavuga Wazalendo, bose ngo bari hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Ubwo no kuvuga ngo guhera muri Uvira centre ugakomeza werekera muri Plaine de la Ruzizi, bavuze ko bamaze kugera abasirikare barenga ibihumbi birenga muri 85 bashaka gutera M23. Ariko abazamutse kuri Gafinda batinye no kurwana, bakaba kugeza aya masaha baherereye ahantu bita ku Kirungwa, akaba ariho barimo guhanganira. Gusa twebwe amakuru yacu nakagaruka, tugiye gukomeza kubategurira andi makuru, tubabwire uko byifashe mu misozi miremire ya Minembwe.
harimo hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane, hakaba harimo no gupfa abaturage benshi batandukanye b'inzira karengane. Abasenga mukomeze musengere abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe, dore ko muri Kongo hose ahantu hari imirwano ikomeye cyane cyane ari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya mu misozi miremire ya Minembwe hatuye abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, akaba aribo barimo bakomeza kwicwa. Niba ushaka gukurikira amakuru yacu neza, turagusaba kugira ngo kanda subscribe, ukore share, ukore like ndetse na comment. Amakuru yacu uzajya uyabonera ku gihe. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.